Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Pulit jangka Klur police station ki bila yo ya ke jingtem ka babnya ha kesngi Uwei kila pelong ke jing penap ketem ha kapor kat Uwei lai po beje minstep but yo Kurup ar nyo saw point ar lai gram u Drok Syrian u Shongdor Uwei point san Klur. Ya unu Droks la pershang ban kai bian da Uwei usnar kai Droks ubla tip kerteng kom u rofikiu uden Ahmed na kesnong Delitakar part Khatway Kato Gora PS Catherines. Superintendent of Police Jongka East Giant Hills District Ujakpal Singh Dhanwa hau kerwa balapha shikilat pathai khubor layatho ki Pulit ki bala yo eka jingtep kebatikna padon Uwei unong khai Droks bakerteng u rofikiu uden Ahmed bashong dakabas night super kabadon u registration number AS not Uwei FC hinyo pra ubala lang u Droks marmar ki Pulit kila pelong ke jing penap ketem hasurok pa NH6 Hajan Klur police station. They hakapo kat welai po beje minstep ki Pulit kila yo bat yaka bus night super bari usnar khai Droks ubashong hapo kani ka bus. Ha ke jing talasi ringkat ke jing sakilang jongki ru pait ba kum kinong sakhi la Kurup yo powder balong rong stem bala song bha haki art potli ki sindok saban but hadin bala let test la penshisha ru ba uday u Droks Syrian ki Pulit kila Kurup no yo Droks but kawe ka mobile phone but kem no ru ya u rufiki uden Ahmed ki Pulit kila register case ha Klur police station hapo ki kindon jongka an NDPS Act ki Pulit kidang pelong ke jing toket kenang balap din shushu ya ki bedon keti.